kasih yang aku saya. Selamat pagi. Horas di kita salutna menjua-jua man kita kerina. Buat kabar muna. Sehat no kan? Selamat tahun baru mahati di kita salutna. Sayang dia matutu di tahun 2021 on. Dengi lam di pasu-pasu Tuhan kita dapat tepar horasa, dapat tepar saulia. Amin. Jadi sebelum bercerita, sian seluhut roha mangidua. Mangidua tutup kamu sampai habis. Comment, like, and subscribe. Oke guys. Jadi molo kebiasaan ni tau baru dangi terlumobi di hita halak batak mermulahan maka pakarato tu hutan nabi. Suaksoni di hutan namion. Adong masa ada keluarga dangi adong sada keluarga babiasa mak tau baru sonari bamula maka geleng ngasih pakaratuan. Kebetulan amat tahun tolu kelenga si hutur si tigor dohot si tagor dangi jupang mati kina martangiang dung sinung martangiang madok kata kan itu biasa nah. Jadi sahak ma acara madok kata ibuka amat toma madok kata perjulu siat siap puden si tagor jadi ibuka amat toma tagor dang pola godak-godang holan noti do hata nanang si pasatok kutuho hukirim hotu medan lau sikola do lau kuliah ale hubege sian anak ni si RT si panggabean ngamar halet-halet to jele musengani siya dabihita ngai si gayho anak ni buru ni halakan. Ayah ano maksud mo? Hukirip pe ho tigor, lau marsikola, dang lau mangkosa ho. Asay mo to ho, baharwa uro ho mak mo, besok ko mo mak mini. So ko kami marpesta, sa dero pe sa mangkosa. Kami sa maruang do. Jadi, begula masya, jadi Romalus ni siya on. Si Tagoron. Ima bapak. Bama do honok ko dang sengaja romen na mucung sabotul na jurusan ahado kuliah ahado jurusan mu buat to indah bapak nyon bapak jurusan kerajinan tangan Roma bapak nyon animu jurusan kerajinan tangan bapak masuk undang lihat tanganmu indah bapak kan tadi kan sebutlah dah kan dong jurusan kerajinan tangan di perkuliahan saat mah giliran tuh anak si dua si Tigor ho Tigor buah mo ho bereng di Facebook sokona mesra ho dohot sada anak boru sonari patakas jo memang ido naneng gabi calo para meku indah bapak non tu si Tigoron Rosi Tigoron olo bapak tikos di memang ido nanaing gabi paru memu haduan indas Tigoron ro bapak nyon batu emang huang bolonga songoni jadi abal ni hata maju anak bursia dia di ina bapak nyon Rosi Tigoron mangalusi antar du imana maila kan aduh bapak dang na anak buru be janda di alis ada gelek nga enak animu janda saya kok anak buru di luaran tinggal pemilikmu nama nanong do horan luak-luakmu garejo ho ya rupa marong do ya mang nang peholan sedai molo memang nagabil janda Tigor dangi lulu ina sumar geleng enawaro ho ro masih Tigoron mangalusi biasa di songon di bapak beli satu gratis satu dia no puak karejo ina siya haon ina bapak nyon di mall do bapak karejo bapak tu ma di mall ho alay nang pe karejo di mall ho dang buy patunuson nomu na mga lulu rokap so na mga lulu bejo di mall na waro ho ina bapak nyon basaha magiliran tu siya kangan terakhir dangi si Hutur ro bapak nyon Hutur
hodo anak kokku siakangan jala hodo hubereng no burju sian anakku na dulu jadi baru hira-hira hutur umur mengatulu bulu pikiri ngasubakko merumah tangga hami ngamatua jala si holdoro hanami lo marpahoppu pikiri na bangda Roma si huturon ya lu semana mak tenang ma bapak taringot tu calo parwememu nga aman be aman baru maksudmu na bapak na oh lo nga aman nih pokoknya tahun depan ikut manguli saya inna iro toho situ tudui ina bapak nyon toho situ tudui bapak bah anak buru doh oh lo anak buru bapak markeleng dong jangan dong markeleng bapak situ tuh anak buru dan marga musuh situ tuh anak buru murni 100%. Jangan dong geleng. Itu saya umurnya 52. Iya, harus maksudku 52. Oh lo 52 do bapak, ali anak buru do beda kemanguli. Oh lo dah puang. Boy, humangululu anak buru. Ali unang 52 saya dirimu barang bagus. Habe barang keadaan luar sado. Oh ya anak nama huruf Jepang udah bina tua-tua. Tulung kelek kulas, tulung cadang arona hasil orang kusen. Dagemi dan tua-tua. Oras, selamat pagi. Por TV.